That's it, dwi'n gwybod beth dwi'n ti'n neud o'n allan os o'ch di. Hi guys! Welcome to my Fortnite stream. Today we're going for the Victory Royale first game challenge. The rules are simple. One game, one Victory Royale. Let's get down to the action, guys. I've been using this legendary skin. Whoa. Clipiau! Die, Potter! Ah, pwys di chwn o'n! Dych chi'n blocio'r battle fi efo fucking Voldemort? My purse with finances. Here you can Tau. into Stealth mission. You're a ghost snake in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government... Os di hwn yn mynd hanner mor dda ar Then I'll just Metal Solid 2 stream fi. I'm Stealth afraid all the so. way, no problem. Na, dwi'n wedi gweld am hwnna. EG XP. Be? Ah! Oh my god! Oh my god! Fucking pro, I'm at pro strats. Oh ho ho! Today, woo, I've got the style and profile like never before. Oh, for fuck's sakes! Oh, boy, my only games. Can I? My boy, Wait a man. minute. Thank you. It's definitely a techie. Techie. You've been waiting long? Oh, check your Apple Watch. Oh. Oh, sorry. Sorry, I've only just finished work, you see, so it takes me a minute to recalibrate. Dyna ddim yn weird, ti ddim bod a 2 speed desk yn hwn. Yeah. I am... Oh my god! No! No! Because of that, my work hours are just all over the place. I like to mess around with coding in my Actually, free yeah, time. ti'n mwy Try and fix suave problems. na fe. Really? Fairness. Do you know about Raspberry Pi? Oh, Yes! That is Yes! so a wide thing Sweet, you sweet, do. sweet. Come on. Come on now. Bit Program enjoyed for, on like, our simple day. projects. Come For on example, now. I built myself a dashboard for my bicycle. Get the so pie it shows me content, my like time, mass. speed, Pie chat for blueberry pie. location, Yeah. on route. so a phone Oh, without man. Iawn? Let's have a look. Dwi'n mynd I wneud o heb setup gynta. Dwi am mynd going in raw. What I do best, I go in raw. Gwn ni clipio hwn. Clip this, de. Pwy bynnag sy'n chwarae Monopoly ar y noson Monopoly ni, mae'r winner yn cael Emrys Hobo mug. Emrys Hobo mug i'r winner. Have to be in it to win it. I just that. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Bastard. Oh. Enjoy over. And oh my god. Putting my chair back upright, I turn to the seats next to me. Yes!
Give me your carbon, bitch. Oh my god! Beautiful, rich hair. Oh my, Long, Matt. curly eyelashes. oh my god, Matt! Oh my god, Beady, nah. dark eyes. Dino ddim yn byd i Her masin o smiling like that, yes, is as if she's an alpaca. Huh? Alpaca? What? Sitting in a polite fashion on the narrow seat next to me, with her legs folded smartly. This is, for some reason, an alpaca wearing Yukari's clothes. Yes! I'm home again with the Oh my Hwn di god! genuine yr intro. Yeah. Oh my god! Dau Oh awr my mewn God. intro. Holy shit. And left 4 into right 5. Oh my god, sexy. Right 4 break. I think that it's been a while though. Do. But it feels. Honestly, o'n i feddwl- But they've been gilydd. It's hanging out. Yeah. Yeah. But it feels so good. I just can't let go. No means no. Because remember, okay? Alpaca ni ddim. Anything that is not a yes means Yeah. no. So, just for the record, being pro consensual alpaca love. Okay? I can't stay like this a bit longer. Ah, fucking play my bappy guy, chwarae! For fuck's sakes! Maybe they didn't miss a little chwarae. I suspect! Holy stopio! Oh my god! Wait, man. Cock. Penis. Say it's a wonderful predicament. Dwi'n really love your cwn. Dwi'n misio Tinder dates nesaf i fod yn cyd e. Ti'n fel? Oh. Pobl yn actually iwsio Tinder yn Gaernarfon. Dyma, o profiad fi? Na di. O profiad fi? Fucking na di. Cos mae radius yn fucking massive. No! No! What about then? It's a bit wrong with Mr. Whippy. Mae gen ice cream da ac ice cream drwg i le. Dwi'n licio cadwaladers gymaint ar person nesa. Dwi'n joio. Dwi'n joio cadwaladers gymaint ar person nesa. But don't bring Mr. Whippy hate yma. Mae hwn yn pro-Whippy. Da ni'n pro-Whippy yma. Na, guys. Oh my god, na. Wyt ti'n y pobl sydd ddim yn licio hot dog shit, hefyd? Dau plesera bywyd, ie? Yeah? Hot dog tin a Mr. 99 ice cream machine. There's no team in I. Cofiwch hynna. Ond round the map yn symud yn cool. Ond bod dim yn edrach yn cool. O'r aesthetic ar byd o'n yn bildio yn cool. So, oedd yn highlightio. Oedd yn highlightio faint o siomedig oedd y bit crap. Ydy sponsor fi. Dan, ti'n gwybod dwi'n single. Sut allai cael ateb y cwestiwn yma fi ar iawn? Sut allai cael top 6 mewn Formula V iRacing yn nos Sadwrn fel nes i? Efo solid drive.
os dwi'n deitio, os dwi'n deitio women, ti'n meddwl allai cael top 6 mewn Formula V rookie class yn Iawn, oce, so gyda fi geiriadur o'r 1970au, iawn. Ie. Mam fi oedd o. Anyway, hilarious. so, oedden ni jyst yn sbio trwad jyst ar geiriau ffynnu fel ti yn am pawb yn 10 oed. Anyway, so eisiau sbio i weld os o cont yna, a mae o. Ac y disgrifiad y gair ydy dirgelwch dynes. Dirgelwch dynes? Ta be, fel a dwi'n teimlo. Mae'n esbonio 4 mlynedd o uni fi yn berffaith. Anyway, ie. Live TV, am I right? Ie. So, ie. Union ben ni'n disgwyl gyn y hwgio fyna. Oedden ni enwedig 2 perfformiad reit siomedig. Oedden ni angen y win yma. A be gwell ag win yn Ffrainc, yn erbyn Ffrainc. Di'r stats yn mynd i cwydda. So, ie, hollol gytuno. Oedd y disgyblaeth yna heddiw. Dim byd gwirion. O'n i'n bles iawn. Mae'n argol i dda am gweddill y tournament. Mae hogau eisiau chwarae'r cys coch. Ie, mae bob dim edrych yn gret. Absolutely gret, ie. Dwi'n Peel? Na. Na. Dwi ddim yn mynd i siarad am Dwayne Peel. Mae yna lot cael ei ddweud yn y press am fi a Dwayne Peel, ond dim rwan di amser cael y sgwrs yna, dwi'n meddwl. Mae yna 15 dyn di chwarae i'r cys coch a fanna. Well i fi canolbwyntio ar hynny. Ia. Dech o, ia, dech o. Da. Good interview fanna. O webcam, da. Zoom i fewn i gwna fi, da. Hwn ydy'r Emrys Promise, da. Yeah, go on. Os dwi'n cychwyn gem ar stream, dwi'n gorffan gem ar stream. By hook o by crook, dwi am gorffan bob un gem dwi'n cychwyn ar hwn. Awesome. Heblaw am Lawn Mower Simulator. Ie, oedd hwnna. O hyn ymlaen, o heddiw, o 6th of the 12th, 2021, Emrys Hobo pledge. Promise. Promise. Ti'n gwybod beth? Get my fucking shit. Get my fucking shit. Get my fucking shit. 諦めんなよ。諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ。そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ諦めたら周りのことを思うよ。応援してる人たちのことを思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。決定してみろ。必ず目標達成できる。だからこそネバーギブアップ。Yes! Woo! And it. Dwi'n coelio dwi'n newid cael Victor Royale. Oh my god!
Dwi'n di disgyn yn do. Dwi'n gwybod. Dwi'n di ffocin disgyn yn de. Dwi'n di disgyn de. A fyddai nôl y ffocin eglwys na. Ditha chdi. Ddeud.